0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwamhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Sanibona ney'nganza kwethu, angibelele phinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili lami igama ngiphaza ngintuthu ngakhumalo bathi ilasibona amagomede. Ngiphinde ngicele ngana kwethu ke ukuthi uma ngabe usemusha kuleli khasi ngicela nze sho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nolike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'nganza kwethu ngithembisele ukuthi ke ngizonithatha nginibeke ngokuqhubekayo laphana ke endaweni yasemsenga ngizokhumbuleka ukuthi ke esiyisizwe samabhinca semanzini amnyama okudlulela iciko lethu laphana inkunzi malanga inkosi yamagcoka. Masibonile ngana kwethu ke kuningi kakhulu okwenzakalayo, kodwa ke ngaza kwethu ngithe ngizonithatha nginibeke nje kwengithola laphana ukuthi kwenzakala njengamanje ke bekade qeda kutheleka laphana inkunzi malanga umjolisi laphana ispice somaskandi laphana ke ngaza kwethu ke naye ke uzokhalisana umndeni wakadlamini ke laphana ubonakele ke laphana etheleka namaguqa amabili laphana kocalu ke ukuletha nje isipheko salaphana ke kwadlamini njengoba ke kuzobe kuthe chithisa abantu batheleke inkalo zonke laphana ukuzophelezela ke iqhawe usicebi umfokadlamini. Ngana kwethu ke into edla kakhulu sibonayo umaskandi, sibone nokhuzana kanjalo ke laphana nodencane bathelekile nabo ke ukuzobhonga emswanini la emndenini wakwadlamini. Ngaza kwethu sengiphuma njena ke mina ngimfezeko mide ngithatha ngibeke, kodwa ngikuthembisa ngiyabona izilandelakho video landelayo kwakho ukusubscribe niziphatha kahle nimbo sokulumlandi ke ngithanda khona.